kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dinuti pa panambakit, unak man no nakalive ka. Adamapan ko gatangan, kan aday process ko a papeles. San ka magayong agtrabaho? Api akas tatibadom. Naka-uniform ka mag... Dakas ka de, no kayat ko tiyag uniform. Masapol ka din, awan mo gayong ti trabaho. Wen tapno makita dagiti tattao nga iti dakkel na kumpanya ti pagtrabahwak. Ay nawaw. No, di nakman pakibiyangan lakay. Nini, bakit kita ama? Ang mga lumakita nakatibos mo, no katrabahwam, nakababain mo. Di ka di madanagan, amok ter aramidag. Agrubwat akon. Itay pa'y nga urayon nak ni Mari Estela. Mala, agan-anad ka man. Bakit? Nangag ko ti panagsasaom iti may sa akasir itay mare. Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwak kun kunamot ijay. Ay wen tapno i-priority nak ko mamare. Sapay ado dagiti nakangag mare. Ay okay lang Mare. Awan ti bibiyang ko. Samay sa pudnumat Mare. Pudnumat ti bagbagak. Sana mabalin a pag-urayon nak itinapayag dayjay. Kasano nga ino ada ng video ken ka. Amangan no ag-viral ka. Awan Mare. Mabuteng dayjay. Nagulimag dan tupay amin itay. Ay kaasimot ti kasir nga imbabain mo mare. Ay nawaw. Saan ko nga imbabain dayjay akasyer Mare. Binagbagak lang. Tapno inton sumaruno kat amunan ti aramiden na. Anya dyan na damag ko bakit? Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabaho akong kunam kanumot itinapanan nyo kin ni Mari Estela. Ay nawaw. Nagipulong dayjay nga Estela ken ka. Wen, nadakamat na idinagsabat kami dito dalan. Talaga dayjay a babae. Umapan laeng manen kanya iso akasta. At da kanupay ti imbabain mo akahira. Awan timbabain ko lakay. Sinubraan naman ng tistorya na ken ka. Bakit? Sana nasaya ti kastang ibagbagam no dati pa pananyo. Anya ti panagkita mi ti bagim. Gaputa empleyado ka iti dakkel a kumpanya. Nababan, ti panagkitam ka dagiti simple laeng empleyado, ha? Diyak laeng kayat apagururayan dakdagita at tao. Iso akas jeti na isawang ko lakay. Naganat ka bakit? Tama nga no makatumpong ka itikaskin ka. O anya ter aramidam dito'y balay Mari Isabel. Unay kan Mare. Apay nagipulong ka kanila kay ko. Ha? Di ka man naging didiam mo dita? Ay kamare, inistoryak lang kanila kay mo tinapasama. Kat, ita, naragsakan. Naragsak ka iti inaramid mo. Sa anak anaragsak mare. Ti kayat mo siguro, aga pa kami kanila kay Kwanya. Awan iti panunot ko ti kasta mare. Inton sumaruno, di kan kayat akakuyog. Sumbungera ka magayam. Nasa isaya at pay mare. Jakmat lang ang kaya ti sumurot kan ka. Mairamraman nak iti kinalastog mo. Umay kailaang padigwan, angkal. Agtukaw ka man, tadati kahit ko sa ludsudeng king kakanakan. Anya day ta, angkal. Kasi kakanumat ti kadwa ni Isabel, hindi ang dati inbabain na akahira. Siyak nga rod, angkal. Anya ti pudno na pasama kaya. Jak nakita ta imo na nagpila, angkal. Napanaklaang itiayan na idinangag ko nga ibagbaga na ti kasjay. Ay, naibabain piman ti cashier iti day a grocery store. Uray la makasangit. Oo na yan ti kasta ka, parunutan day ta kumarem. Gaputadak kala kumpanya ti pagtrabahuan na. Nangatumot time ti panagkita na iti bagina. Pudno day ta, angkal. Talagaan na nga to ti panagkita na iti bagina. Iso adyakon kayat nga agkuyog kami. Mairamraman ak iti kinalastog na, angkal.
Day ka dilaan tigatangin nyo, ma'am? Wan, day talaang ngam ay na, nakabaybayag kalaunay mat. Pasensya kayon, ma'am. Trainee ak ngamin. Agad adalak pay laang, ma'am. Kat, kastalatan, pagururayon nak, iti mano a minuto ditoy. Pasensya kayon, ma'am. Narigat ngamin nagkamali ak. Amang ano sobra ti masingir ko kada kayo. Ay, abang man ti manager yo? Kaya't ko makasarita. Sana mabali na kasta-kastaan na ka. Itidakkal a kumpanya ti pagtrab-trabahwak tapno amom lang. Ay nawaw. Anya kumano iti dakala kumpanya ti pagtrab-trabahuam. Sika, Isabel. Auntie Julia. Itayak pa'y laang iti malikodam. Di siguro nakita. Kita saan anasaya at ti kastagalad mo? Trainee jay tao. Di mo ka di maawatan da ita. Di ka makibibiyang. Ta sana si katika sarsarita. Bakit naman nakibiyang? Amom, iti dakkel mo't laang a kumpanya ti pagtrab-trabahwak. Ngam sa anak apa importante akas iti daduma dita. Ako namlan asinaw akangangatuan no agsasao. Awato man ti ginatang kulakay. Ay, Madinsamot timod mo ita, Julia. talaga amadi. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Naranaak pa'y laang mo't dayjay nga Isabel iti pharmacy anapanak. Anya ko maitanong naranaam. Ay, talaga dayjay a babae. Ibabain na dagiti pada na nga agtrab-trabaho iti dakkel a kumpanya. Anyat kaya mo asawain. Agasem man, ta iti dakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwak kung kunanaki din ijay. Imbabain na ti maysa a kahera. Nagpalawag matpi man ti kahera at trini paylaeng. Ad-adalan na paylaeng ti proseso. Iso a medyo nabuntog. Ngam ti puskol rupa a kaarupa. Nagadu ti lawlawatan na. Isawasan na kaya't hindi ka anakan istil ang agkuyog na. Tanda ka naman ang imbabay na di namin saan. Nababalaang ti posisyon na iti pagtrab-trabahuan na. Ngam, ay nawaw. Nalastugan lakay. Ay, sos. Kasano ka rodan no may promote? Ay kat agdoble mo ti kinalastog na ah. Ha? Kakasta a tao ti rumbang a maikat iti posisyon da. Ay, irikap mo man tiri daw lakay. Ay, diyan ti Julia lang mo ti lumamos ah. Kagurgurak launay day tabakat. Ay, nawaw. Anya ti inaramid akin kaya. Inbabain nak iti pharmacy di na minsan anagiddan kami. Amangan mat na dating sawang mo adina na gustuan. Talaga kit di akayat na ti agpabida ah. Bakit? Awan mo ti makagabaw tapno agpabida. Di mo amo ti ugali day tabakat. Iso adi ka agsasao iti kasta si kabili. Ngam, amok ti ugalim. No kayat mo, mapan ka iti ayan na, ta iso a mismo ti agistoryaken ka. Ay nawaw. Bakit? Mapana kita yung Uncle Antony. Ay nawaw. Apay a mapan ka ijay. At dati paramid na kanyak. Tarimaanag ka no tinadadahil at awada. Apay pay laang asikati na yabanda. Ay nawaw. Di mo pa'y kaya. Taad dati mayat amang tangdan kanyak bakit? Isupay mo dayjay ah. Nalipatam ka din, ti saan mi anag kinaawatan, iti dayjay ahulya, idi na minsan. Nadaman ti di nagkinawatan kina Auntie Julia. Awanan ti bibiyang ko dita. Basta da kwarta, alisto ka man. Ta kahit kumuti makaurnong bakit? Day off ko ita, iso ang makisidline nakpay laeng kad Uncle Antony. Sayang mo't asidigkid di apagtrabaho. Tangdan mo baro. Ay na, agyaman aklaw na ante. Bagbaga am ti asawa mo. Ha? Apay na asawa ante? Nangato launay ti panagkita na iti bagin na. Saan pa'y an na i-promote iti pagtrab-trabahon na? Ngam no agsasao, kunamlan asino akang ngatuan. Naibaga nakadikan ka, asaan kami ang nagkinaawatan iti may sa pharmacy. Ante, gumura nga rod gada kayo. Tabi nagbaga akpi man. Okay lang deta ante. Ano siya nga asawa na? Di nakdenggan. Di kahit na siguro kit sa bali at tao timang bagbaga kang kuana ante. Ibagam kan kwa na, nga amangan no day tapay nga ugali na ti pakaikatan na iti trabaho na.
Nagado ang mabalin ko ang masabat. Si kapay laang mat. Ay nawaw, di nakasta-kastaan si ka Isabel. Si kakadilaang tadakarbengan namang ibabain kanya. Ay na Isabel, saan ka ngayon babain? Nalipatam ka din, ti inaramid mo ija parmase. Iti sangwanan ti ado a tao. Binagbagaan ka laang. Apay ano si ka ti mabagbagaan ka nasakit tinakam mo. Ibagampay anabainan ka. Ngam di ka maasyan ka dagiti simple laang nga empleyado abas-bastosam iti sangwanan dagiti padam a customer. Deserve da dayjay anya. Sa anak nga agungat no amuda ti aramiden da. Ti kunam kit di feeling entitled ka. Panagkunam ka di kat mayat ti kastangar aramidam. Ibabain mo lang ti kumpanya pagtrab-trabahuam no kasta ti aramid mo. Mapanak iti pagtrab-trabahuan day nga Isabel lakay. Di mo ibang ang agpulong ka bakit? Aywan, tagruam day di a tao. Maditi pa nagsasauna kanyak idinasabat ko di tadalan. Amom nga raw no sa dino tayan ti office da. Amok lakay, nag-research sa. At lang nga ron ti ebidensya nga ipakita mo no ag-report ka. At nag-video ak iti dayjay nga altaw. Naska na makita ti boss na ti kastangar aramidan na no kasta nga adda iti ruar. Ay, ang mga numaikat mo't iti trabaho na bakit kaasi mo. Sana mabalin nga agul ulimag tayo lang lakay. Dumakkel ti ulo day di ababay, nubaybayan tayo lang. Sa maysa, kaasi dagiti empleyado abas-bastusan na. Uwan bakit di ah. Agreportak tapno pagadalan metlaeng dagiti empleyado analastog no kasta nga dada iti ruar. Talaga nga awanan ba inday dya abakat? Napankit din nag-report iti office mi? Diyan ti hulya ka di tidakda kamatan bakit? Wan! Agasan man ta napanakit din in report ka ni sir? Gunggunam ah. Isupay kit din na pagparikotak. Agsarita kami kanu ka ni sir inton madamdama. Basol mo mutlang ah. Api ngamin ang naglastog ka. May kataklaang iti trabaho. Makita na day dya abakat. Agsardeng ka man bakit? Agpakumbaba ka ta si ka tinagkambalay. Agar-aramig kang tumot iti skandalo. Takanunungan pa'y laang mat day dya abakat? Kada kayo adwa, si ka ti kamali. Amumit apata sa katao bakit? Uray asawa ka no kamali ka. Makangag ka talaga kanya. Ay wala ante, oray janitor lang no iso. Agaplay ka nga rodan ka anakan. Mayat ijay apagtrabahuan. Ante Julia! Rumor ka dita! Ay nawaw, nimot Mari Isabel ti agpukpuk kaw ante. Namuan na siguro nga in-report ko iti boss na. Anya? Inikak iti leksyon. Tapno saan nga agruam day ta babae. Maasya naklaunay iti cashier abinastos na. Anya nga iti ko na ti boss na ante. Bagbagaan da ka no. Rumor ka dita! Tanda na pataga pagsaritaan ka! Amok nga da tao dita! Ante, rumor kayon. Ang mga numadadaal ti gitsyong. Apay mat nga in report na iti pagtrabahuak si kaabakat? Gaputa iso ti maiparbang. Ay nawaw! May katak iti trabaho iti kastangar aramidam! Inaramid ko lang no anya ti maiparbang. Kat! Naragsak ka itaan ah! Naragsak ka iti naramid mo! Tangiwat mo, Mari Isabel. May sakamat, Estela! Talaga ka di nga awan ti respetong iti padam a tao, Mare. Ala, ipanakkel mo pa nga empleyado ka iti dakkel a kumpanya. Kita aglaang ano saan ka maikat iti posisyon mo. Bastos ka launay. Gaputa kaadwan ka dagiti biktimam kat agul ulimag. Ipagarup mo matan nga okay lang ti kastangar aramidam. Di mo usaran ti trabahom tapno mangibabain iti padam a tao. Anya nga tano ag video tamanan, ante. I-video ta ti mapaspasamak, ta ag-report tamanan. Agrom dagiti empleyado akas ta ti galad na. Ay! Ibabag ta cellphone mo, Estela! Itay ka di pa yan naturog na antem ka na kan. Wanangkal, nasakit ka no ti ulo na. Ay nawaw. Apay ka raw. Imay ngamin ni Mari Isabel itay, kat pinagsasawan na ni auntie. Apay ka no nag-report iti office da. Daitan ti bang bagak. Isumatan ti puntiryaan day tangay sabay.
Usto lang tinaramid ni auntie, uncle. Tapno mabawasan ti kinalastog day ta babae. Iso na lang nga tayo sumot ti umay na apaan. Di kay madanagan, uncle. Amamuyumot ni auntie. Saan apaabak day ta? Awanan lang kay. Ang mga numaikat ako ni trabaho. Ada ka naman ang nagreklamo. Kasta ti ganabon dagiti empleyado ang nalastog. Ti mai-report iti busda. Diyak ang mo asino. Taluda ka numanan. Ang mga naman no dagiti binastos mo idi ah. Diyak kaya ti maikat iti trabaho klakay. Talaga maikat kay ti trabaho no kasta ti ugalim. Nakalaslastog ka. Hindi pa'y nga rapaap ko ti agtrabaho iti dakla kumpanya lakay. No kasta nga road, bakit? Aramidon ti may parbeng. Di kag balin ang nalastog. Di mo idadawn ti padam a tao. Oray na nga to ti posisyon mo. Irespeto dagiti simple laeng nga empleyado. Naawatam. Ay, nawaw! Di mo usaran ti posisyon wenno trabahom tapno mang bastos iti padam a tao. Amangan no di mo mapupuutan kat isuntupay ti pakaikatam iti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Papaniti video okay na nga usarin tayo itong Sabado. Ha? Ay, uwan lakay. Nakasaritak idi na minsan pa eh. Kasta ka di. Kahit anya ti kunana. Ken mano ti presyo na. Presyong kaibigan uray sa nga ribo laeng ka no. Kan uray nasurok at 24 hours. Nasaya at ang arod no kasta. Isudan to kanon ti mangitulod. Saan ada tayo ti mapanmangala? Wana, tapno makiragragsakdam at iti kasangay ta anak ta. Unla kay, isu ti imbagak ken kuana idi nagsarita kami. Abangan no awan papananiyo inton Sabado, nana. Ay awan bait balasang kaw. Apay kagay. Umay kayon to kumaidya balay, nana. Kasangay nga mintay buridak nga anak ko. Kadamat bastit pagsasangwan tayo. Ay kastaya. Ay kauwan Palani, daytan ko naman. Umayak nga umay, balasang kaw. Agyaman ak nana. Maala, panawan kayo pa eh. Tainak man dita balay da Melissa. Baring madanon ko. Ay, uwat adada ijay. Napalabas ko itay anagapoy jay ilay. Kastaya nana. Maala nga. Birthday ni Janice into no Sabado, mare. Wan mare. Isu nga umay ka nga umay Wana, mabalin ka di mat asaan. Ngamnay, inton Sabadon ti birthday na awan pa'y mat nagatang ko arigalaw. Si kakit dimot mare. Uray awan regalom. Tinapatag umay ka. Ay, saan mabalin mare? Masapaak amapan ija ili inton bigat.
Gumatangak iti regalo para iti inanak ko iti binyag. Adakan ka dahi tamare. Basta umay ka nga umay, ah. Wen ka day. Masapa akton, tatumulong ak nga agluto, maray. Agyaman ak mare. Awan anyaman na, maray. Basta sika. Ay, wan gayam. Sikan tumanlatan ti mangawis kan ni Kumari Minda. Ha? Ni, apay? Saan kan amapan ije balayda? Saanan mare, tani. Rabi matan. Kan mabuti nga kadagiti aso da. Mala, siyak nga rudan ti makaam mo amang ibagakin ko na, maray. Birthday gayam ti anak ni Leti indun Sabado? Wen, maray. Iso mapantayaw. Apay ngayon nga taasaan nga may ijay balay? Ay na, saan mo panunutan day ta? Imbilin na kanya kasya kung timang ibagakin ka. Anya? Rabi ingamin una yun, idi may ije balay. Iso saanin nagtuloy ang napan ije balay yo. Kasta ka di? Ala mapantay tungarod intun Sabado. Wen, mare, intayo man mat makipalanit, tamno malanitan man mat ti subil ako nada. Ay, huna? Sigurado nga adu ti sag... Manggao kami latan. Ay, Mariminda, adupay ti makanidyo kusina adupay ti lechon kan cake ijay, adupay ti salad kan pansit. Alawan, Mari, manggao kami latta. O sige, makan kay latan ipapabalayo. Asikasuwag man pa dagiti agsangpot a bisita. Sige lang, Mari. Oho, kunamot kano asino dayjay aleti. Ha? Apay manin? Anya manin ti, di mo nagustuhan kiniliti. Kunam lano asino abak nang. Gapula ang tado ti handada. Jay la nagpalpalastog ti inararamid na itay birthday jay anak na. Anya? Una yan aya. Kunam lano isula ang ti makabaal nga agpa-birthday iti bungga. Anya ka din dahil nga ibagbagam sa kaminda. Ay, no ti anak tantumot ti ag-birthday, mas bongga ti birthday nang ti birthday ti anak ni Leti kunak tumat. Ay, No ti pampanunutan na, kadyak kabaalan nga aggastos mat para iti kasangay ti anak ko, ay nagbidot kunak tumat. Oh, anya ngay dagitaan naka-folder nga imot mo, maray. Ha? Masapol ko nga mindag itoy. Inak man iti ilil. Padasok ti umutang iti lending company. Ha? Umutang ka, maray? Uwan ko mari, ada nga min napatag a pangaramatak iti kwarta. So nga umutang akman mat. Kastaya. Manungay ti utangam. Uray, 30K laang mari. Nay, nagdakkel matan, maray. Basit na dayjay. Sana balit ka ba ulakmot abayadan? Sa bagay matkit di Ala, ingka nga rudan, maray. Ang mga numala daw ka pa, iti pagnam. Jack man na magustuhan ti gargaraw ni Leti idi kasangay ti anak na nana. Kapay anak ko namday taminda. Wan takunam lano isulaang ti makabaal nga agpa-birthday iti kasjay. Anya? Napanag ko na katjay lang anak na tinag-birthday iti bongga dito ayan tayo, ay nagbidot ko naktumat. No kabaalan na, kabaalak mo ta. Uray kitaan yun to no birthday ti anak ko. Mas bongga ko naktumat. Ay nawaw. Kastaya. Ala ka, di naktuwa lip-lipatan nga awisan, wain. Uray nga rod siyak, nana. Kastamat lang tinaibaga na kanyak idi na minsan. Pasikat ka no niliti kun kunana. Amumatan day jay aminda. Nakaro ti apal na itipada na atao. Sa bagay, idi pailaang kat kasjayan ti ugali na. No di na kabailan nga artapan, dadailan na. Kasjayla day ta. Amok day ta nga ugali ni Minda, idi pa anggad. Ay, oo na yun deja babae. Wala para makita no kasangay to, madya anak na.
Tanakuna na kanyak amas bongga ka now ngam ti birthday dya anak ni Lite. Ay, nawaw. Apay nga takas dyan matan ti bagbaga ni Mari Minda itiliklik ko dak. Ha? Apa yan ba kayo? Anya man ang tibagbaga na kontrakin ka? Nagadong tinapan na nang ibagbagaan apasikat kano idi birthday ti anak ta. Anya? Apay ka numat anak ko na day ta? Diyak nga rod amula kay. Pampanunutak nga rod dagiti inararamid ko idi birthday ti anak ta. Awan mo ti amok asan anasayat nga insawsawang ko kadagiti tattao nga imay. Kaslasaan ka na iruwam iti kasdyang ugali ni Minda. Amin na ba kat ikan na iti kay papanan? Sa bagay mo't kit di ah. Kung saan lang rin ta? Nakaruti apal na day jay. No saan na kabailan nga artapan di tao? Agarami di tiwagas, tapno da dawilan na. Kasdyay lang. Ha? Apay nga takas di ti bagbaga na. Kat sa anak mo't makikumkumpetensya kan kwa na. Amom matunday jay. E di pa kasdyay ti ugali na. Ang mala. Mapan kay latta itinyawis na. Wan lakay. Mapan kami kadwak ti anak ta. Tapno awan mo't makunkuna naman. Wala, tapno maramanan nyo dagiti sagana ni Minda akas taunay ti panangipasikat na. Wan alakay. Narigat mo't no saan kami amapan. Sapay saan lang akasangay di anak na ti makagapo no apay anaghanda. Kasangay ken adanayon na apa nagpasikat na. Tapno maamuan ka no dagiti tattao akabailan na met ti aghanda iti bongga. Ay nawaw.
Mangan kayo lang kung kumare. Ay, wan mare, mangmangan kami. Ado pa di makan ijay kusina Aglaplap po sanang ti makan, iso amangan kayo lang. Ay, wan, Saan Minda. kayo magbabain Wan, Minda, mangan kami amangan. Ay, nawaw, nagadaw, ti sagana yaw. Ay, wan, ana. Amok nga ita kailangan manan ang makaraman iti lechon. No sa anak pa ang nagpa-birthday, saan kayo ang makaraman? Anya? Katuan mag. Ala, mangan kayo lata. Manulaing Aldo, tinapalabas. Malipod na alpas si kasangay, ti anak ta. Ita, kasla nakadagdag sinti parikot mo. Oh, apay. Anyat parikot mo, aya. Kuha. Ay, Naibos ngamin amin jay kwarta nga inutang ko, idi na panalawas lakay. Nausar amin, idi kasangay ti anak ta. anya. Wala ka, hindi tatipod no. Parikot ko itano sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Sapay itay pa nga umawag ti kolektor iti lending anagutanga. Naitan ti bagbaken ka. Imbagam kanyak asikatagbayad san aya. Ha? Kundi pa birthday kay ti bongga, ngam nagtaon mo ti utang. Tinakas na, kat awan pagbayad mo ita, salbag ka. Imbes at tulungan na. Ngam saan mo, takas tapay lang ti bagbagam. Kasano ko matulungan ka, kasi kami timutang. Apay, imbawon kaya ngamin. Di mo pinalunot nga awan ti husto a source of income mo. Tapno ada pagbayad mo. Ti pinalunot mo lang amin. Ti panagpasikat mo. Anya? Lumakulong ka, gaboy ti utang mo. Ay, makamu ka. Anya? Umutang ka kanyak ko na, Minda? Wan ko mamari. Alamot dun Maasik ako mamot kanya. Awan talaga ti amo ko na pagbuludak. Ay, oo na yan. Apay, awan na bate, itidakkel agatad nga inutang mo, iti lendeng. Ha? Wino, napan amin, iti birthday di anak mo. Ha? Anya nga ita, adda ka dinagunod mo, iti kinapasikat mo a tao. Awan, agparikot ka ita, iti pagbayad mo. Naimbag kumamat, no basit lang agatad ti inutang mo. Ang saan mat? Mare, No nagrugyam ko mga inusar da dya iti uray basit a negosyo, nasayaat ko ma. Ngam saan mo taimutang kalaang tapno adda pagpasikat mo. Tapno, kunaan laang dagiti tattao akabailam nga agpa-birthday iti bungga? Ay nawaw, maghirap ka ngayon. Ay, ikwa, pasensya kan nga maawan ti may pautang ko kan kaminda. ha? Kunak ano adu ti kwartam, ta nagpa-birthday kamat iti bongga di napan alawas. Nagado amakan kunaman. Ha? Kuha ngamin nana. No awan nga min di kwarta, saanan anas kan nga agpa-birthday iti kasjay kabongga, no nagtaod dumalang iti utang. Nana? Adaya nga min ti magunod mau no ibaga ti tao nga, ay, imbag pa'y ni Mindata kabailan na ang nagpa-birthday iti bongga. Hawa mamaganap mau. Anya? Saan adakas ti agpa-birthday iti bongga? No laki di ta ada kwarta. Ngam kasta nga nagtaod iti utang sa awang pagbayad, ay awan si kati marigatan. Ay, di nakiramraman iti parikot mo. Pangaasim kumamot ng alakay. Ang mga no adda amom akong parem ang mabalinta ang pag-utangan. Pangaasim. Anya? Imawag ngamin manon di kolektor itay. Sapay na kunana ang mabalinak ka no ang makulong. No sa anak pa yung agbayad ita ang lawas. Ket, anya nga rug ngayon makulong ka. Gapu iti utang mo. Nasaysaya atin atap no ijay kan kulungan. Awan ton ti parikot mo ijay. Mangan maturog ko naman. Aniya? Ay, talagang awan pa nang isakit mo kanyak nga asawa. Panangisakit nga ibagbagam dita. Ket no nakalaslas tog kay di mutang ka. Ken iti nagpapasken ka. Ngem ita nga awan pagbayad mo. Kasta ti bagbagam. Aniya? Pangaasim tadi nakring na yan. Parikot mo da ita. Saan ko apakibyangan? Salbag
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasken agumatang ta iti ref, tama ko'y lakay. Awan pa iti sweldok bakit? Naalak ti sweldok iti online job ko. Iso asyak pay laeng. Ay nawaw, saanin bakit? Nakababay magking ka. Sikat iti matang iti washing machine ganti be. Ita gumatang ka malay iti ref. Adamat kwartak lakay. Kadwang nakinton bigat tagpilit ha. Siya, kung ti pumaintin ka bakit? Anya kung matipagbain am lakay. Bumawi kan tuan, wag sweldo ka. Kasano makabawi ak? Kat manulaang ti suswildwak iti trabaho. Gagangay na alakay. Ano sama? Tinapatag kat ada pagtrabahwam. Makaurnong kanto. Ay na, agyaman aklaunay bakit? Rimwar manan ni Makoy nga anak ta tapno agtrabaho. Rumbang laing tay suti lalaki bakit? Saan mo't amabalin amat maturog ter aramidon na? Gapo ta iso ti lalaki, iso lang tagtrabaho. Nilisa nga'y, awan mo't anak da nga asikasun na. Ay nawaw, agraman day taba nagpakibiyangan pa. Wen tarumbang laang agtinulong da. Ay nawaw. Anya, Saan mo't amabalain, apapakpakan laang day ta babae iti anak ta. agulimot ka man bakit? Nasakit ti ulok ka na nga ibagbagam. Pang-aasim tadinak ikan iti paka-estresak. Sipud pay ide, kastakan at talaga ang dries. Yeah. Kaslawan bibiyang mo iti anak ta. Oray makitkitam nga grigrigat. Ay nawaw, anya nga grigrigat mo ta sasawam dita. Napanlaing nagtrabaho, agrigrigat at agusay. Nagturong manunday ta aruna iti ayan dalisa. Anya kumaita, Amangan no agpadalos manen iti kuko, wano agpariban. di mo pa'y kaya tapno napintas lahat at manugang ta bakit? Ha? No kwarta matlaang ni Makoy nga anak ta ti gastusan na. Uray sanon. Nagregrigatan ti anak ta, gastusan na laang kadagiti bambanag nga awan mat kaus-uskan na. Nakitam ka raw, akwarta ti anak ta di ginastos na. Saan? Atap mula ang gayam ka. Magsasaw ka, kasla sigurado ka. San man anasaya at gasta? Wanaw, umapal ka iti manugang ta. Ay nawaw, saan apulos? Iti anya agapaw nga apalak day ta atao? Tapno awanin ta do asaw. Ikan kalagan iti pagpapintas. Che! Kas na kunakan ka. Awan tap apala. Masaya nga naklaang iti kwarta ang nagregregatan ti anak ta. Bagay mo lang unay ti kasta akulay ti buok mo, Marilisa. Ay na, agyaman na klaunay mare. At iti bayad ko. Ay nawaw, sobra daytoy, Mare. Si kakit dimot mare. Talaga aparakan ka dayta. Sigurado ka? Wen, kaalak lang ti sweldok iti online na trabaho. Naimbag ka pa'y, Mare. Uray adda ka lang dito'y balayo kat agsusweldo ka. Kasapulan mare. Iswa kay kayat ko ti online at trabaho. Tasaan masapul nga kumyutak. Sa bagay, Mare, dakdakkel pa'y siguro ti sweldom iti trabaho. Wen mare, dalar ti sweldok. Ngamin, kaadwan ka dagiti customer nga yar aramidan mi iti proposal ket negosyante iti abroad. Sika, ano kayat mo mati ag-apply, mare? Laptop kan wifi laang ti kasapulan. Jak matamo ti proposal nga ibagbagam, Mare.
Sa maysa, narigat para kanyak ti kakasta at trabaho. Taday talaang mat agriban, mangkulay ti buok ken agdalos iti kukutiam mo. Ay nawaw, itay paing agkaralabas ti katugangam mare. Agsipsipot siguro No sa anak ngagbidot, mamitlon alimabas. Hindi mo lang tanikas kaso, mare. Nakita na siguro itay limabas ka iti paraangan da. Isung agsipot-sipot manan tapno adda imaritis na. Atapan na siguro manan akwarta ti anak na ti pagpapapintas ko. Anya ko maitano kwarta ni Makoy ti pagpapintas mo. Asawa na kamot. Big deal la unay iti katugangak, mare. Di na siguro amo nga damat na talgad at trabaho. Sa maysa, jak kayat agastusan ti kwarta ti anak na para iti kakastoy lang nga banag. Narigat ti maddaan iti katugangan na managatap, mare. Mabit man lang, Rona. Adda ka di ba gam na napipita? Napan ka iti ayan dali sa itay. Anya manan ti impaaramid day di ababae kan ka. Nagpakulay kan nagpadalos iti kukutigayam kuna na. Kunak tumag. Ay talaga aday ta babae. Agsaysayang lang iti kwarta. Saan asayang dayjay, nana? Apay-pay lang agpapintas, kat saan mat arom-romwar di tabalay da. Sagpaminsan lang mat no makita ka romwar. Ha! Sayang ti kwarta ti anak ko, iti kastangar aramidan na. Kwarta ti anak yun, nana? Ti amukat, ay saus di ka nagsauro na. Di mo ikalintagan ti ugali ti gayima. Adda manun ti impadeliver day ta Alisa. Anya nga taday chay lakay. Tinsamot biyag ti manugang tatibambantayam. Ay, amo kaun. Ay, nawaw. Makan ti impadeliver na. No kayat mau, di agpadelivery ka, mate. Agluto aklaangan atap no makatipid ta. Isu alumukluk magday ta babae. Tamangan ter aramidon na. Kwarta siguro manan ti anak ta ti ginastos na. Ay, kaasi amakoy. Natsambaan na pailaang matikas ta klase ti babae. Imposible, mate. No saan nga amo ti anak tabakay. No ilimad na ngay. Kasano ang makaurnong da, no day tagpapapintas kun mangmangan laang ti pagalistuan day ta babae. Ulay kan bakay. Kasta ka na yun ay. Nyan. Jakmat maranaan alumabas ti anak talakay. Ay, dati ba sa apol mo kinimakoy? Napatag kumati ibagak kun kwa na. Nung napatigayam, di mapankay tanda. Ay nawaw, jak kayat. Saan ko ang maibaga ti kayat ko nga ibaga iti anak ta, no adda ni bakit na. Anya nga minti baga mi ti anak taya. Di mo ibaga, nga ipulong mo manan ti manugang ta. Nasken ama amuan ti anak ta, no anya ter aramiden ni bakit na no awan di tabalay da. Kumporme ti pangigasgastusan na iti kwarta. Awan lang arudan ti trabaho na gastadora pay, ha? Kita, ang maganda si katimang dadail itinasaya at a relasyon da nga gasawa bakay. Naimbagla nga ang tanapanunot mo ti pumasyar dito'y balay anak ka. Adda ka titibagam na nan? Nasken ama-amuam no anya ter aramiden ti asawa manakaw. Makapadahanag kayo mo nanang. Anya ti bagayo, aya. Saan lang asado ti asawam? Gastadora pay. Anya. Bagbaga amday ta Alisa. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasjay nga aramiden na. Nanang, idiritsuyo man ngaminan. No anya day tangar aramiden na. Day tapagpapintas natin into na rin na. Kan komporme amakan ti pagpa-deliver na di tabalayaw no awan ka. Amangan ko nak no di mo mapuputan kat maibosan ti sweldaw. Ni nanang mat. Kinapudno na. Kwarta ni bakit ko tigas gastusin na. Pangalaan na kumamat nga iti kwarta na kat tambay mo lang. Asino tinangibaga kada kayo at tambay ta asawa? Oray awan ti mangibaga. Ang muklatan na.
agkulkulong tumo di tabalayaw. Nanang, adda ti trabaho ti asawak. Online ti trabaho na. Kasla opisina ng online laang. Ah, aya, Dakdakkel pa ati sweldo na ng mitisyak. anya. Oh, anya nga itabakit. Napabainan ka iti naamwam. Sana? Adda ka no ti trabaho ti manugang tata saan atambay. Imo na nga main ti ado asawom. Hindi ka pa nag-imbestiga. Adda magampi man ti trabaho di tao. Jaklat ka mamatay. Amok nga ibagbagalaang ni makoy tikas jay. Tapno saan ta amadismaya iti asawa na. Anyat amo tayo ngay. Amangan no ti online job na gayam ket illegal. Ha? Amangan no di tay amaw ket agpabayad gayam dita. Adday ta ka manay. Nagkurri man na ti kinamanagatap mo. Di ka mapan balay da. Tapno masungbatan da kita sa lutsud mo. Jak kayat. Amangan no sa anak amakarwar asibibiyag no adda ni bakit na ijay. Anya. Nakangiw-ngiwat kalaunay. Ngam kabuting mo magayam ti manugang ta. Anya timbaga ni nanang ken kama ko'y lakay. Kumkumporme ka no ti panghigas-gasto sa ti sweldo. Anya? Talaga napudot ti dara ni nanang mo kanya. Imbaga ken ko anang adda ti trabaho. Tijak ngamin kayat kinanang. Umun-una ti sa una. Imbagam kumaken kuha na nga umay ngamin dito'y balay. Saan aday ta ikan na adagos iti kay papanan dagiti makitkita na. Pagat atapan nak pa yun. Inpalawag ko ti amin. Imbagak akwartam ti gasgastusong bakit. Tapno amuna. Ti adda siguro iti panunot na akin si kalaang dagtrab-trabaho. Gaputa makitkita na asag paminsan laeng arumwar ka bakit. Di napatyan nga adda tinatalgad at trabaho. Bayam, syakto man ti mang sarongkar kaninanang iti ayanda, kalpasan ti bakasyon ko. Agsarita kamin tuman iti nalapat. Naimbag abigat yo, tatang. Nay, sigamit gayam lisa anak ka. Pasarabok para kada kayo, tatang. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay. Ada ka din ni nanang. At dita sa alas. Agbuy-buya ititibay. Sumrek ka, tagkapi ka pa'y. Agyaman aklaunay, tatang. Ay, talaga pimasyar ka. Wen tauray agin na si Dagti Balay tayo, kat ado ti pakakumikumak. Italang anawaya anak, tatang. Kinapudno na, kagap-gapok laang iti bakasyon mi. Bakasyon? Wen, tatang. Incentive mi iti pagtrab-trabahwak. Nagpasyar kami ijay Japan, tatang. Nukasta. Nagkapupay gayam ijay Japan ti pasarabong kanya. Wen, tatang. Asinaw tinangibagakan ka apastrakam day ta babae lakay. Sapay pinagkapimpay. When ata asawa mo ti anak ta ni Lisa. Ay, jak kayat ama kita ti panagrup-rupa day ta babae. Mapangkangit dito kusina. Tapno makapagsalita kaya. Ay, oray saanan. No di mo kaya. Ibagaklangan. Tayo ti umay dito sa alas. Ay, unay kan, Andres. Inton sumarunaw. Agpakada kapaymot kanya ka. Sana kasta. Kumporme ti paspastragam dito'y balay. Manugang tamit ni Lisa. Awan ti makita kadakis ijay. Win kayam. Ada ti pasarabo ti manugang ta. Para kin ka ti shoulder bag. Kita ma. Kit agrup-rup pa ang iginain. Naggapoy di Japan. Japan? Kasano anak kapag Japan day ta babae? Incentive da kanubay. Awan latamok dita. Amangan no adamatan ti sugar daddy na anang sponsor iti bakasyon da. Ay napipita. Dayta kinamanagatap mo ti pangpangrunang bike. Di la mabaleng nagbaling ka anaragsak kadagiti achievements ti padam a tao, Aling, mapan ka rin dyan kusina. Tagsarita kayo pa'y. Agsarita tantumay. Inton madamdama. Kumusta kayo, nanang? Ay, nasaya at ba?
Nakita yung kaditi pasarabok kada kayo. Nagapo pa ija panday jay abag. Ada nga min free incentive iti pagtrabtrabahwak. Iso ang nagbakasyonak iti talo nga aldaw ija abroad. Ha? Nangagkut imbagayo itay nga da sugar dadik. Awan ti sugar dadik nanang. Anos ken gagatlaang ti adda kanya. No diyo pa tiyan nga da trabaho. Mabalin matapapan kayo ija balay. Tapno da kayo amis mo ti makakita iti aramidak. Ay nawaw, no kasta. Talaga nga da kwartana. Usaran nyo ti baga pasarabok ananang. Di kay madanagan. Nagrigrigatak ti kwarta nga inggatang ko iti dayta abag. Ha? Talaga nga awan babain day talisa. Anya nga iti makunamba kay inrigalwan na ka ti manugang mo. Itinginginain abag. Ayawan bibiyang ka. Uray manupay abag ti regalo na. Inparo panakin ka. Nga ti kwarta na ba kay? Pagyamanam kiti takalmado ti manugang takabayatan ti panagsalita. Saan na ka pinagsasawan? Ayag sardin ka man si ka Andres. Ita, amumang akwarta na ti gastusin na. Saan akwarta ti anak ta? Kwarta na lang no kwarta na. Anya kumaita. Anya ti ko makoy? Awanan trabaho? Awan ti mabalinan mi. Ta saan nga ituloy ni Sir Willie ti negosyo na. Nabangkrap ka no. Kasano nga rudan dayta? Tambay ka manan. Agsapulak iti sa bahala pagtrabahwak bakit? Kat, adang arod kwartam? Tilang sweldok iti manungal daw tinamnamaag bakit? Awan mo turnong ko. Tamanulang mo ti sweldok. O sige, ikan ka iti gastusam. Tapno makapag-apply ka adagos. Saan? Nakababayin mo't kayong ka? Anya ko mati pagbainam kat asawa nakmat. Awan daddo mga agtinulong no di datalaang. Gumatang ka man iti bangos di ta tersena lakay. Awanan ti kwartak. Manghala ka iti wallet ko Di ka agbabain, taga-sawa tamutin. Bakit adapay mo't tinatang? Isupay lang at isidaan ta. Amo kasan ka na irwam iti puro anatan. Gumatang kakit din, tasya akong ti mangiluto. Dakil sa amat hindi utang ko kang bakit? Sipod na wala na kiti trabaho kat sikat ti agkas-gastos. Gagangay na alakay. Ti kwarta kat kwarta matan. Ayo, naawan ka. Jack amo, noon niya tinapasamak kanyak bakit? Awanan ti ado a drama. Mga lakakit din iti kwarta iti wallet ko, tagumatang ka iti sidaan ta. Nagsaramat gaya man ti restaurant a pagtrab-trabahuan ti anak talakay. Isaw tinadamag ko itay. Idi kanupay na palabas alawas, dinalaang impakpakaam mo kadata. Nukas tagaya. Makalawas mo tang nga awan ti trabaho ti anak ta. Nanang, tatang. Nay, si kamot gayam makawi, anya ti masapul mau. Kahit kayo lang nga sa rungkaran. Pudno ka day at tambay ka ita. Una na, nabangkrap nga min ti siguro pagtrab-trabaho. Madamang agbirbiro hakiti sa bahala pagtrabaho. Amangan mo't nawanan ti kanunyaw. Sana parikot ti makananang. At dati na talaga da trabaho ta sawak. Ha? Saan kami ngagbisin nanang? Nagagayt ta sawak. Pinapudno na. Kwarta na tigas-gastusin mi ita. Nangigmaw? Nangigmumit siguro. Timbaga ti anak tabakay. Sanda nga agbisin. Gaputad dati natalgad at trabaho ti manugang ta. Nukas nga raw. Talaga dakkel ti sweldo day tali sa iti trabaho na. Kitno gimatang pa iti regalo na king ka. Kamalay ti pampanunutam idi akwarta ti anak ta ti gasgastusin na. Isukit di pa'y gayam ti gastos para iti anak ta. Ay, wan nga rod lakay. Nagkamaliak. Kasanumay gameng. Imuna ti adwa saong. Saan mat gayam apod no dagiti atap ko? Ay nakababain launay dagiti insawsawang ko iti kalabos lakay. Nupod no ti panagbabawim. Mapan kay di balay da. Tapno agsarita kayo analapat iti manugang ta. Ngan.
Unlakay, mapanak iti ayanda, kalpasan ti pananganta. Ay, nawaw! Di mo pagpanunutan iti dakas ti padam a tao no awan met natalged nga ebidensyam. Aguli mekka no awan tinasayaat nga ibagam. Tasaan nga amin abanag katrumbeng a pakibiyangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anong atin? Imayak mare ta, umutang ako maiti kwartam. Ha? Uray 3,000 laeng kumare. Ano mo ti kwarta, Mare? Adala na patag apang usarak mare. Bayadak mo laeng kalpasan ti makalawas. Sana mabayag. O sige, pautangan ka ng pangaasim ko ma, tabayadan mo't laada gustan eh. Amumot kan, agday-dialysis ni tatang ko, kat masapul nga adda ka na ti kwarta. Wen mare, di ka madanagan ta agbayad ak iti aldaw nga impromise ko. Ay, Saus, pinabulutan ni si Mangiti Kwarta. Sa pinagrigat ay jasing singirang. Nakuna na ngamin kanyak, akasapulan na unay ti kwarta, lakay. Naasyanak mo't iso a pinautang akon. Sa pila kumaa, tasaan ka amarigatan amang singir tukin kwa na. Ay, padasan na ti saan nga agtungpal iti tungtungan. Amo naman tan akagurgurak ti kasjay. Ha? Kagurgurak man ti tawa na kasing singpot na umutang. Ngamdo pa nagbabayad, lumaban. Bareng no sana ka. Ala,
Bakit din ti isam mo bigbigat? Pag-lapayag nga isam ko naman. Ha? Naggapuam nga naggapuak man ijay ang dagiti ko kumarek nana. Nagtutulagan mi no kaano ti ipapan mi ijay beach nana. Kasta aya. Ti makunatlaan nga sana all. Maya ngagpaiso ti mapan ijay beach itatasama rin. Nana, mayat talaga. Kaano kayo nga yamapan? Inton bigat matlaang nana. Isumagawid akong tamapan ko isagana dagiti arwatek inton bigat. Wow, beach ko naman! Anya? Mapan kayo Jebis inton bigat? Kuna? Lakay, kadwak dagiti ko kumare. Apay, adda kwarta maya. Jay pasahiyo pa lang, dakkelan. Una yun lakay. Sana kung amapan makitintinulag amapan ag beach no awang kwartak. Ha? Da kwartak lakay. Danag mon aya. Langalam ngay mo titi kwartam. Nakadulakat asaludsod mon aya. Basta ada kwartak Ngala, mapan ka, nupod nung adda kwartam. Nay, sika magayam mi din. Apay, saan ka anakipan kada si Mang Ijay Beach? Ha? Bitch? Kawamat, napanda mo idikalman pay. Kadwa na dati na kin Marjay. Kadwa na pa'y niluseng. Ay, kasta ayan, nana. Kamamok man anapan dagayam. Wan, dimbagas dito idikalman. Kunak, ano kadwada ka? Ay, nanana, uray awisan dak, jak kaya timapan no bilang laang. Ha? Amo yung matan, ado ti pakakumkumikumak. Iso nga jay oras ko amapan ag beach o saraklatan nga ag trabaho. Sa bagay. Husto ka iti da ita nga imbagam. Sayangak man ti may saal daw nana amapan ag happy-happy. Kan saan kumutla ma-enjoy no adda pang panunutok at trabaho iji balay. Ay, awan silbi ti panagpasar. No ado ti panunutan nga arabidan. Ay, naimbag pa'y da kumari si Mang tanapandagayam iji beach idi kalman pa'y. Ha? Naimbag man ta nakapanda. Sino nga ti kakadwa na anapan? Kat da marji Kasta yan. Naimbag da pa'y tamasang sango dati mapan ag beach. Ano kayat mo? Di mapantamay. Oho, niaga pula kay. Nagado ang marami dito balay. Aglayvak laangon na iti lakok a sapatos kan badbato no iso. Sa bagay matkit di Awan lat oras ko iti kakasta abang banag. Paggastusan laang. Ne, nakasangpat ka magaya mo si Mang. Ay, lakay. Itayak pa nakasangpet. Ed, anya mo ti pasalubong mo. Pasalubong. Ay, awan. Awan na pulos tinagatang ko ijay. Awan nga ruden kwartak. Anya? Diyan nabati a kwartak. Apag isula nga nagpasahik a nagawid manipod ija beach. Oh, na yun. Ay, nabambanog ak man. Kaya takot yagin na. Ay na, nagmayat man da ito'y a picture ko ija beach. I-post ko man iti Facebook lakay. Ha? Tapno makita dagiti kaaruba a managapal a napanak met ija beach. Anya? Tapno saan da panunutin nga isudalaang tadda kabailan na ang mapanag beach. Ay nawaw. Anya ka din dito nga ibagbagam si Kasimang. Pudnumat, sana ya. I-post ko kik din. Ay, gayam. Kanya nga tati caption ko. Ay, feeling blessed at LU. Kuna manlangan. Kundi feeling blessed ka man, di ta ipupos mo. Awal lang aruti may saangan. Anya? Feeling blessed, kung kunam, katsyak nga asawam, mabisbisin, tawan pa'y naluto ang makan. Apaw, nagmayat mo na ito yung post ni si Mang Apicture na iji beach. Nakaswimsuit pa'y. Adaya! Dahiti man feeling blessed ko na pa'y. Ay,
Nagasim man. Naimbag pa'y kansimang ta nakapan ijay bitch. Uwan nga raw. Gamda tao, pulos pa'y adi makapan mo. Naimbag pa'y kankwana tada kwarta na anapan ijay bitch. Ay wang, inaktuman kidi jay balay da inton malaw. Inaksingira ang utang na kanyak. Itanghal daw ka, tin karina pa nagbayad na. Ada utang na kang ka? Ada imay imutang kanyak idinapan alawas. Nakunana, amasapul na. Isuan na si Akmat. Ay, sus! Sa pala kumaa. Tasaan na pagsakitan ti ulom no agsingir ka. Ay nasayaat mata sinong batang ti awag ko. Kasano ngay gayam di utang mo kanyak. Masapol kumutan, tada importante apang usarak. Kwa. Ay, pasensya ka lang kuman, mare. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itakeng ka. Anya? Katno di pa na minsan nga aldaw zain karim kanyak apa nagbayad mo, saan aya? Kwa ngamin. Saan kumamot akas taa? Nagkari ka, kan idi may kaimutang, nagsingpat ka. Nasyanak pa'y ka. Sa itang agsingirak ni apay ng kastamot ton. Ay, unay kamutan miding. Kunamlan no saan ka mabayadan mo. Apay, itarayak ayat yung utang ko kang ka. Anya? Ni, apay nga akasta ka matingag sao. Sika lang araw din tinakautang, ngam si kapay ti adaganas na makaungat. Madinsa Anya? Ti kunamkit de, inusar mo lang ti kwartang inutang mo kanyak anapan nag-bitch. Di ka lagbain. Agutang ka, tapno lang ada pag-bitch mo. Sa kapay agpos a feeling blessed. Ay, agraraman kakit di Salbag ka. Kung nagtumot ka, di pa'y langakas dyan, ti ugali na day dyan si Mang. Nagrigat asingirang, sakat isumupay ti makaungay. Ay, makapahay blood tayo siya babae. Hinton sumaruno, amumton bakit? Saan ka basta na nagpapautang? Tanay, sikapay kit din ti ma-stress ngagsingsingir. Ay, saanin na talaga lakay. Day tamad ngamin ti matiging kano minsan. Nagbiit ka maasyan iti tao nga umutang. Hindi da kamot amo akas yan. Wan nga rod lakay. Iso apulosin asaanin ang makaulit dahi siya babae. Apay ngay asikapay ti adaganas na ang makaungat si Mang. Kasano mga minasan ang makaunga da tao. Kunamlan no saan kayo abayadan mo. Andiya, idi may kakanyak kay mutang, nagsingpot ka.
Ngam itaasingiran kan, kasta kakidin nga agsaaw. Ay, kaslasan kayo ang makaaw-awat. Agbayad ka, no di mo kaya't ngay darum ka. Basit agat at dayjay. Ngam gaputa kasta ka ang makisarita, mabalin ka ngay darum kunak tumag. Anya? Nakunam kanyak ang masapul mo ti kwarta. Tagayam, inusar mo lang nga napan nag-betch. Di ka pa'y agbay na kung depos iti piling bless. Ngam inutang mo lang mo ti kwarta nag-betch mo. Ay nawaw. Anya? Agbayad ka, aging gainton malam. Nuawan pa'y lang talaga ngay darum kan. Ay na, siyak nga sawam ti mababain si Mang. Eh, Di ka ti mabain ka dagiti comments dagiti tattao ken ti Facebook? lakay. Naku na dyan may isa nag-comment. Feeling blessed ka. Ngam inutang mo maggamit ti kwarta ang nagbits mo. Ay, si Mang. Nakababain ang perperme. Eh, kwa lakay. Saan naman siguro mag-comment iti kasjay no saan akasta ti ugalim? Nakautang ka lang awda. Ngam sikapay tadaganas na ang makaungat no singirinda ka. Yay, di ka lagbaing agpupos iti feeling blessed. Feeling blessed. Sana na maulit lakay. Awan ti ato drama. Ingkagot agdis kita rin ti pagbayad mo kadagiti mo utang mo alagbits mo. Salpag ka. O anya, awan ka di ba ti panggap mo agbayad? Eh, kwa mare. Pangaasim ko matay ka nakitibasit apawayway. Ha? Pasensya ka lakuman ah. Gapo iti nailawan ana sa uken ka di na minsan nga aldaw. Naku namladay ta, gaputa na ibabain ka una iti Facebook. Feeling blessed, amapan mo ipopos. Ngam adaw mo ti agur-uray ang nakautangam, ay nawaw. Karik mare, bayadan ka, saan pa'y nga ita? Kat kaano manen ngay? Amo maggayam ti makisarita iti nasayaat. Ngam masapul pa'y ang maibabain ka iti social media. Ha? Noawan nga minti kwarta a pagpasyar, saanin nga umutang. Nangruna noawan mo tinamnamaan a pagbayad. Ay, apo aya si Mang. Gapo lang iti kasta nga inaramid mo, madadaal ti panagkukumare. Ikarik mare, saan na maulit pa eh? Bayadan ti inutang mo kada kami kininana Berta. Ta iti kaano man, saan kan ang makaulit pa'y. Ay, nawaw! Liklikan ti umutang tapno adalaeng ti